Ka Jaintia Students Union Sendai Unit, haka arpo terik nailur arajar arpuwe, hapo ka jingalam u General Secretary Jungkaseng, usamla hei plan miki tariang, haka jinga don lang u Asistan General Secretary, usamla bante lang suliang, u Finance Secretary usamla mebanri suliang, bat kato kanengut ki paradekot, hadin bakaliu jing tiap, baki don kibar jela kibawan tre hapo senong, mar kelalej hak tega jaka, kabaki don ban kanra kot kanra sela, berkaseng kelalap bakim dan setia kikot kisela kibabiang. Kumta kaseng kelapan sange sisendan yaki bantrei, bat palik pa yaki syaki jaka bakiwan. Lale aru yakane haka jing dan lang rengkat ki pulit juga muktapur au pus. Ini power kam ga JSU Sendai Unit kawa ameni pot sang Sendai ruang pai kon seli kon sedang tai kar jiwa krek ini gua dapat krek dawi kontraktor te hari dua keseng dicam gua tawa nambiang kon sedang ki te keseng da tak sengek ki krek bahwa trong thal ki karum pembiang kon sedang ki te keseng ka kepat ke ki kontraktor gua per hapo yang jela urok gawi wa mho wanra kulmar gi bar jela ki wong pembiang kot isla nang hak wa yoi kat ni mo kat kam man kat teo to ga ALP to ki gawi man gawi go dimani naga bai sarkar yang kesengga kepat jur go kontraktor go per go krek kam hapo ke jelang kaliang i usang bahagi urak di bar jela jo ada di star kot isla ki tentu gole yagi bar yagi kontraktor wo to sang bahagi ilat ki tri jela wo ki krek gi entah kam go per nang hak wa ada im ilat yagi tri jela kamono i yo kata experience ada om baiti to gi tri jela mtip gi krek lanen nan gi kita experience kaman mutiban gi kita experience kan da ilat fi krek gi senja siu Sendai Unit ini gepor kerpat jol kaya woro produk persnam sang bahau rong lang di produk persnam yang idewa i kejing kercan yang ki liang kang jam dewa i ki krek gi den yo imja insi wewa mhoi ukon mutoy rucimet dan hi yo mutoy rucimet dan hi terus dan hi keblai cibut